Kira option 0 ina option ya pamoja tuungane nukuthiro gitumira bonga points cia kugotigera ate kwina mukenya wina irio. Karibu sana mutegeri wa Wero TV turi mwekwe kuma studio cia Wero FM 96.4 Murero wa Meru. Bwana Kimathi, good morning. Morning, Madam Karimi County. Yes. Pole kwa homa. Isi sasa no tuko na mic. Iko imanda yako lala wame kwaria na inchi. Yes. Ukamaka kwina ntuku 42 na arua. Yeah. Habari ya Imenti. Imenti iko sawa. Ngwaria na antu na ndiba kalibwega na iba gwitikiria mando jara ngobera na ngona itwitete mzuri. Na ndimbere ta Imenti twikoraja na twitete koraja. Na tumete koraja. Ngona iba gwitikiria nondo kwe reforms to bati kodithia nabo. Turi andu ba Imenti nondo iba twe constituency yetu na netu na iteto kathithia. Na iteto kathithia kwenda gukara kenda gukara ora to kwenda gukara. Yes. Kimathi kiure gyakwa kya mbere kenyembere kinya twari mantu Central Imenti mtwandene mono wa CS Munya inkone na ndio ngamiru mbuga kuma na rumo anka weekend. Yes. Ikwithiritwe kwina mpatho mono kiri nkiama ya Azimio ruterero wa governor ruterero wa Munya na ndi governor araugira ageta kinya koti gupinga mantu jegimira nonto atatwika consulted na gutari na public participation. Maybe buragerio gwatithania antu babo baire nonto kwinde kujene gikamu igidara sheria la gwinda re officine iko ali na public participation on the forums iko ali na director wale that time then directorate yameda ata misamutia na mechemani raunda ndatenda tu as just as one of the technical advisors in the area ministers bawe ta midrite mechemani yo mono nkiona waziri Karo na minister dene ya cabinet ya mheshimiwa Keredo Muronge na iko ali na public participation dene ya negembe na ndo bakara ilo madyo jamira na bakira wa otherwise ko detail issue kabati okara bakona kwe kraus ete kwetania I think yabati consult minister bakaraniria mbere ba bathogania gweta cotin bakona the shortest way ya gutethia murimi antu andragging ja cotin ndo murimi gira kwenda te court murimi amora arenda thina cia isobeto lakini na njirera simplest irete kureta meje cotin niyo yamba gamba le kathomwa ikandiro na nde ukona kwareta ndire implementation ndo sheria era ithithwa nene yetuko protect murimi omira no mbokara bwega kyo to sheria ithithwa utekengi kenda at least murimi akara mzuri kyo to mwana tuithia sheria sheimera ya sheria kawa sheria kwe igetunga wano tuba gukaria murimi. Yes kaka. Na speaking of mantu jegi gukaria murimi bwana Kimathi no ario bishine bado mantu jegi majani za kiza tu the tea reforms inkona antu tamenya kithira siasa kana iyo mari mbagete tabakiuga uraberi ni CS Munya bakari wana mbecha fulani irejere chiri rungurwa kana ire ndi kidogo ambuge pole sana ndo bwa issue lakini ndere kwa statement ya minister na ngo expect minister akadona statement ya kuira alimu na boneria ora mikakati bwekali na kama na official statement njege kuona mulimu na kalisa sawa kwa wanguga togaitithia emotions ka to ikithia mount out on bounce nonto itobati gwetera official statement ya minister atoeresa ora toeresa mando ya jangi atoneria na tambona sikali na imbie karikete na ne atia gukarinde ne inside so imgwetikia CS Munya teki dogi with statement rai na weregero nonto toga mnyaweru era mwana marigo ya le more kaganda menyo tu motora no ringa mwana gawe tatu pole okerekania manto yageta na mutaratara na ndi murimi nondo kira to kwene murimi athena mbeca muko that's a bottom line na ndi nondo nya bataresa no nekeje kareta crisis na minister wengo akeja ga intervene agachonya mbesa kuma kithirikari na bagachwa solution yege ndo none cha bataresa ne raitite muno the other day na bachwa solution na ningwete kinya
kinyama jan yake kiro siasa kira kiro solution ibati uchoa na mimi zingwiti very soon age explain yale mini atakokali na nimbie kale ketendene. Yes gatucoke kiri gicigo bunge giaku kwitherete kwina MP bwana Kimathi for 5 years now. Last time ndegito kiuga bore ICU ntamenya why would ndimukari central Imenti niki gitumi batere kwithirwa nki replace MP uri ari kuthai na bwana Kimathi na ndenda ndogere tura ICU na ima na ukarau nundu na ndu gatega ya barabara chetu cha central Imenti bwana county kinya thirikari ria kuthoma gwikira rami kura matunda ya Kenya bati tu zero iraita kwa zero bathime barabara ya Kariene Mwanga Kagoma kwina Mwanga Kotorengo kurukirwe i president 2017 Mwanga na zero karakita ichaga matero goma katheri tukithaku njira ne umire matungu njirene goma Kariene tu kithirone barabara ne umire matungu njirene mbuga kirasa xindete mono ikwimbura irasi kwimbura niki na imbimbulete bionde bira agikara mabati ya meru nande unikira mbaga akewe i flagship project kana project ira omba kumaneo nondo MP no bati kumana project irokali kanawa tontori kana ndegeto mheshimiwa honorable geto kwimanyara to wanakire office ya CDF tukali kana mheshimiwa Kirugi na gulere tractor you know hivi landmarks mtu na bati utika landmark yewe na mwangana ndegetete kuma ndiko na landmark yewe kabisa ndio umeona buru na mheshimiwa na bati kuwe na landmark kote ungeno ndo kugamba sare CDF ile mbeja dirikali jejete ni lazima jeje ni lazima igawe na ndio kunyao nde tangenero eri square jiachio over 7 million akawa ite kuoneka basare akawa ite kuoneka over 27 million ite kuoneka kwao na bati kuma ile lazima kaunto tumba kabatinja kuwa na onduka kwanje ngatonyo tongeriene nga create another foundation ikumba kwa antu mbasare ngitike dirikali yetwe kuite central Imenti foundation yenene ereka utingiro batwe idro ne kwa antu ana barabate kumba paumete very vulnerable families ile tukumba kuitedia atukana kwa direct scholarship lakini yetu umgron na rwangiro dirikali no no tere lazima ije so dirikali kainga gatapu batuka tuina gatapu kange kotediana nondo kiraira nene na kiraira mbona inyago wa kwanja akeni barambona aje gona ndo kerimo ano mwe kumashukuru yemwe very desperate atena araje jana uniform very desperate of form 3 alende from one of the schools ende school ya toaja keria so ndetanda mnengera namba principal aminda munengera namba kwa nengera principal alingira no nyamwana no impatiko test kenda ndekarirwe na nde principal ambera kizige beri ninde kaya fozere njoe mbesha ndere mwana hu no ndindo ni mwana ben desperate akuyuka kali nje ya mwankanja na nde mwana jo atotwimba irachi na bitikura ibasari cyo tubati kunenenya ikakinyirana bakathoma ketha kirasi gikura ikimbwe ketha gitikura itwikire mbesi cyo ndeke mbasari na ite kompasari chukuru cyo ndeke ikwimbwa na imwe itikura na imwe boimba imwe na ndigicha na mbi na furo itebui imwe mandre jabati kutegero na priority lakini priority rani nene mwana basari kiti kaingia mwana university urabiti university akawa ngiri 20 nondo kirato turia kuko ni arambe nyinge mono ana bara transition rate ba mandam county kuingia ana bomba ko join university babega na mwana ora umete family rate tomba kuitedia na wako na access to education yes na okeza kuthurwa za MP kwithwa kwina kigina kira kia CDF nizi Kimathi nyoka thurwa na CDF ikeza nyoka mama gwako nyoka mama CDF ikeza what imbi ka ku make special kana imbi kwina extra mile special ndetera CDF ina automatic ina nyafandi manager ina everybody lakini kwembe jitika ona Nairobi national government yegwa ngari manto yarami yondo kuga tukuga manto yake agura lazima to ake factory processing yondo tukuga kenda to improve area yetu lazima to ake factory tondo tukuga kenda magembe na mbia tika kwa wasted lazima to ake factory na araba charia na pati yake agononto ini kamwira nene hao ni magembe na tona tukudia variation ke into bietu ko kwembeja china ara ko ya youth beto they are down tena
tutena program iri gukiria youth betu bati kuma na special program iri ikoreta igukiria talents kwero ndanjirite marathon ya financial muno jathira lakini imwe kwere talent ire lakini nda MP nande ngathithia marathon jara ijo kwenda to create through yo nondo jara warani for education to create foundation yenene kuthurania mbeca iri igathithia kigina gikinene kia revolving fund irana betu bakayawa chimbasaries every tukachangira tukakirita fund ya almost 300 million ikana ni special fund yetu ya barabete university bakaromba turonio bere akabadiri university barabete secondary tuiba ya ambassador na tuiba ya ambassador ingi kwa I will come up with very unique programs cha kuona going a difference a Central Imenti is a small constituency in only 4 wards no wa constituency madugano ya kuno guchwa utedio kuma home you can make a big difference uno barabara chaotic okoma kitone ukana babara yuko kurukara mojo geta ngonga te kuruka ningonjo ni mitungu ukiya Central Imenti utumbo kuruka ngonga imbaiga ningonjo ni onjo in mitungu uya Central Imenti omba gachibine mwanga kauthene of course ibekirite maiga nandi ibekirite lakini maiga teo solution nondo maiga yakathira ndubure kaurene nandi kwisha ona inde kwanjiria kuma potios na injire nkuru na injire nene na ni mapito mwe thirikari iyo niyo bati kwikirorami at least ukarugura area na tugekira ruji runene ro irrigation nondo gatega mitungu no gatega Central Imenti imwe kalio Misiri ingi okanan Misiri na Kanan na itoro ikwanirite ndero gatega ikanan ya Misiri tofauti mbi iroje na mwathani eke mheshimiwa Kabere mtombije wantoega nondo gitara iro bejere na rujo irrigation raro atetheria mitungu iwe kwa rujo irrigation yeja yekirorami period area bwe karamuzuri ngiyo tumeona difference ugeta matetu ukarungamo na ugeta mitungu ndera ona iwaro ndijire very tofauti kila kitu iroje na leadership iyo kugera mandu jara onu de mujumbe ngwenda gweta kurwira bwana county area yetu nyayo ikemeruke no ndetere ikemeruke so far tere na maybe project ira kuna mtukuria kuna project tomba kwa identify na utako kwa hizi Kimathi aturetereza kariba South Central Imenti project ile kwi nyingi mono leo geta nandi ya ndale county secretary ugeta ya kiamuri kyungu ali mantu ya roji ugeta thingitho kauthene water project yo to initiate gitare yetu ugeta most of the dispensaries ile cia kita Central Imenti yange akiroiga ya kigitauga na gwetu yo to initiate gitare kwa ndi county secretary ugeta police station ya Kariene ini bakete ndi chairman yegita mono kwanja bale jando ta kwa mutongeria ri ndale nyaka mengi o utale ndiko ndogo banyene yes so ugeta ya ndisku ya Kariene ugeta kanisa sentan chukuri the best in Central Imenti I'm the chairman the founder we mantu ya maingi jareo jara tu initiated mbere endo kanja kuja kwa mutongeria wa Central Imenti particularly jara ndale ndi county secretary ya tu ali na CS munya ya muinda initiated ya maingi mono west mwangandia na mwangandia weta most of the dispensaries were initiated at that time. Most of the water programs were at that time. Kuna factory ya processing ya maembe. We a group in Charia yanjiri te kodidi that process na tuanjiri te kitaro nda meotedio. To meotedio to dirikare account na CS munya ya miliongera na ndio to almost around almost a million plus that time. Yes. Na nara kwa na thina ya ndrumo nguo nange etore kina kwa na bamba jone. No to ambeje gitare ya kwandagacha. No gitare yako itwathite mantu amengi muno ya twari anda the leadership of CS munya enga banomero. Na yo ya no me otumba go separate mantu ya thitwe na ono ndare county secretary. Yes. Very true. Kuna mtukuri ya in your first maybe 100 days priorities ili kuna chukiri manifesto kwa Central Imenti. First 100 days ikuona number 1 to reform structuring ya kithomo number 2 manto ya youth bongo na bekora ya mono na manto ya mengi mono nondo wayinya mechetho na mbinde tangethera youth bathirite mipira and so many things
Number 2 iko empowerment ndakaingi cha bonda kuona china kwina nindi antu bara kubatetheria kubekira sako enene irabongo bakanjiria gwitethia muntu atature bonda ene atuchinje uturo kubathira sako enene. Number 2 even women be na wiru muno kubathira nyabo very immediate sako enene muno ereka be empower na bone antu akuromba kamsanda muntu agaitethagia na ijimbonete ichinje muno kuyetigania east yanjiri tu CS munya gitara MP nembonete bakurite muno na women empowerment program yo yatabwega muno. It is true that you can bring other programs cha kumbo bateja. So my first hand is na kuona kwa mberema ndo na kwera ramitu barabara tu na critical need at least to wekera immediate measure na mandu yo yanjira no ndimwe aitigere tu gutagurwa meiji arugi ni irio da irio birugi na ndo getera tu ndo ya barabara mwe chanji no cero gitara ribondo kwa iwi kuringa tukerere thirikari gatonyera kaire iji ariminya kurimwa bagata njeru kuma kali no gweta na bambo njeru nyantu baremirwe abakanda gacha gwetanja ciao nundu jara ne mbiru nyakwenjwa bomba kethiro gweta kathaku jera nenji imate jara umere ndene au kwa iwi ni ntobia kuruma tu gutegura ochirikanite na thirikari rega form that time. Yes. Ikundi biekuru na ate kubanga mantu jabyo kwe makuru kugorikana ikundi bia central Imenti biangurikana ko bidide ko bien power through sacco system na bila yo ndi before metwe ko bigeria ko bachwera ndona fani twe na funding ndona singi monire jenda utethia kuru particularly ekuru be attraction ni gutethwa nuntu ekuru bongo ibachanja ira gwitethia bongo nyambere batethwa ko ikuona groups ichonde ikonengero management system na chiatethwa kiri finance ko bachwera ndona funds no the organizations ingi muno ira ikwenda utethia kuru so many in the world. Yes. Ko kodi yankiama CS munya from CS downwards na tabutaumira kuga no support governor Miru. That's a very personal question. Ulato jaza to kulinga utethora ukatota support ndego think just go out I support. Oh, there is time. Actually your silence is too loud. I need to get into 42. There's something in there. Jani gewande toko kita wamus. Na tegando na uga terwa baumerenya filosofia ko nunca era. No, ko nunca era nyabu. There is a big rift between CS Munya and Governor Kiraito. Kimathi is one of the insiders, but CS Munya, why don't you advise this guy to team up with Kiraito to bring Azimio vote children? Kabone boga. Ndekwana rift yo bakugera rero no. Tameona reke na rusa tadi. Bora kalia tadi. Uandona bakaliamwe. Ukaramo tu kuaraniria kwa protocol. Kukaramo te kuaraniria. Babu iso karimu we insiders. Are moro me ari go mundene omunya muno na toto mu advice ebethiro bakigwatanira ujuri kikabu kiasi ndo na bakaliamwe bakari ndi ama very true na ndonenyo ndone ba discuss mantu ya ndara kwina bomono ndare nyuma na ande kuga kwina rift kairo mono ekara janjenda baba ne antu batwire amwe ya been the government odo ke kaira mantu yo yakuwa bali bena rift nambi then so de kuona ni rift you na nte kuona ninga nyari moyo to bomba kwa mantu mono ombe nyakura no ajitu okajo ajitu ora ko rift re de kuona rift Wode bedrikare na ito kwita misema ni emwe. Na ndi ningethera mheshimiwa gavana Kiraito gakuja mucemana jo munya CS munya ketho atiku. Lakini mucemana jo bariku they are no made effort.
siezi munya mende effort kuona mshemane juu karafu si ngabana kiraitwa mende effort also kuona mshemane juu karafu ande kuna left ingine tukaso tauti whether ajiro asingo as we move on oga kwina ntuko 42 yo 42 kaso tauti jau what is in Kimathi's plan for youth in Tereshiambo Injero na Gaitika Kariene turenda gwaka youth empowerment centers per constituency I mean per ward. In every ward, a very big youth empowerment. Expert bongo bakalinga youth empowerment center. Ibati kwithirwe kariata. To my dream, you go to youth yageta antu amwe. One, are connecting the world through the internet. Number two, ombe ko promote talent chiawe. Number three, yenyari creation center. Nande through advice of the experts. I think ngadia model. A very nice model comprise the needs of the day, that the needs of the union of the youth in every ward. In every ward, a very big youth empowerment center. Ida mo youth ya kuruka ndene. Kedrei muini. Kai mutangaza jawe atuika you meet that element dia tazira tia kuba promoter kuba recorder ndwembo kitu kama hiyo bakira interview ambigi center na tembe ya CDF iloko kwera nde we have lazima tudide manto je different tutegera kigena ya CDF itumba kwaka no yake wo lakini itumba kombito othe ni siku kombo kubia sana ndio kubagia Kimathi simply the best na kurekwa and encourage shia Katheri Kithaku okay disappointed barabara iwe tarika monkana barabara tarika kuma Katheri tukithaku it is terrible na inye yakirwe ije kuma aja kuma njirene gwetara high school somewhere kuma ale kuma town aja getembe na the other side aja stage uitetena na jirewe mwendantu kinyayo I think the contractor the contractor atadire standard work so we have a problem in terms of policy barabara yes ko kuria jano ithirito mashinani urenda kuga guti karaminya kamwe borona central Imenti sofa kinyakuota katheka kinyakuota ramia igurukirite central Imenti charasima charasima Mago charasima egetera na ithirite central Imenti Jamatoro dio nditera asima manya keretera ku ingi twire mianga nenda rundi eje etwa katikati enkubu tera asima ingi tete mwanga bochogoria tera asima turaria mjereri ku connect central Imenti to central Imenti ata kuota na ndira ndaigombo jumbe akiuga ne kariene au na renjero bwega batete kuenja bwega tukwenda turenda rambi maito menyerete mithetu the difference kirato na iiga ando gatura ne njibwega utikora uga gitwi o grading kana atura ne njibwega ndo gwerenge twareka guma kanisene katholiki aronga merauga ne etendwa ukairi tiu tukwenda turenda igararami turenda kuona bitumen bitumen yu ndio emburaki twakinya rapita twabimaguru Mbere turiki Kimathi kiri antu baku nkona ndaika ikuthira I think koeza bado maraja turingeta lakini twagwitoka iri nkona youth bojanga mkamonona biure na bariuga bago support lakini oba bangire mantu ja mathongi na ikundi biekuru uge bwaku kiri antu bare ba na umete central ande akobera central Imenti tariki kenda mwezi na county ibato tegere baturungite na bia ujumbe bado tegere nyabara barongite mwanya chonde batege muntu na record yo the previous nondo tora achiario ko bakwenda ite note ote winya badiri nyabumwe na ote winya bakuga bakadiriria nango berando ba central Imenti bachokere ngado onde bampete support kiri campaign chiago chonde na trading campaign chadere nya turombere Kenya ithiro ina peaceful election na nya transition period ithire sawa kenda Kenya ithiro na thina namba shwe oninde Julius Kimathi Amundi onte parating down I will ensure 5 years I've made a difference injega transformational leadership kumara bare non to have seen problems kuma randa Nigeria kugea appetite otongeria bu mbene problem ni from that initial stage ko ngomba oni ko baikia the next level God willing ngo tika Kenya ina resources kila kwenda ni ora mateuga uhuru na ndarano
Uhuru na Ndarano mukubia ora mbere Kenya kwenda nto bakumba ukubia utekingi Kenya ugathoma mbi na ndira miga kunjwa na ndi ukunjanirwe na mantu kwenda muntu brave na focused na determined na only I'm one of them who can do that no Karim, my track record speaks volumes. Better na rabonde ndakurukira ona ndakwira nda creative failure. So kera nda creative failure anywhere. They were expecting nda creative failure. Central Imenti no to na appetite kwa inya kitiki kenene ngurukie mujumbe in future. Ngale foundation yekwa ndegete inkwenda manto yange ya manene dene Kenya na dene Meru. Yes, thank you sir. Ibaka sana ntoba kuona kanya ngwitikia mukari wa Central Imenti iwawe na ethaga ni kura ki utikingi ngwitikia bameka boega ngwitikia batango imbecha andi begete nyashira Chiambeta choko confusion to. Bakona manya body na rachumete ne abandi baisi bale ibanore mayo. Ibai kabeburu akiri bemenya kura oiringira uturo bwaku na ora mwana okwagaka. Thank you so much mutegeri wa Wero TV twetekire turikire nkona computer kwage kumpinga tugushokira utiro ronge mubango ja ko wini wa kingero nezete na mugeni wa gugwikira inya rukirura naro nimbe twakarimi tugashokera batu twarekia kuigwa nteto na njira entamburuku.